mfalme hawezi kula majani, utakula vilivyo mezani mwa mfalme, kwa sababu mfalme yuko pamoja na wewe. Masaa yote waliamini na walitegemea kwamba kama tutakuwa tumefungwa, walitufunga wakiamini ya kwamba maisha yetu hayatasonga, kwa sababu walitupangia kila kitu. Sikiliza, mtu aliyefungwa anapangiwa kula saa ya kula, anapangiwa saa ya kulala, anapangiwa kila kitu, anapangiwa anywe maji au asinywe maji. Lakini Kristo Yesu akikufungua mahali walikufunga, wale waliokufunga hawawezi kupanga tena maisha yako. Maisha yako yanapangwa na Jehova mwenyewe aliye hai. Binadamu hawaeleweki. Sikiliza, binadamu hawaeleweki. Wanaweza wakakupatia mashida na matatizo hata kwenye saa ambayo uhitaji matatizo.